Dragi prijatelji, odavno nisam odgovarao na vaša pitanja, nagomilalo se to i hvala vam što mislite da mogu da vam pomognem u tumačenju manje poznatih stvari iz srpske istorije, jer to je ono o čemu ćemo u narednih nekoliko pitanja i odgovora se baviti, manje poznatom srpskom istorijom. I evo, jedno pitanje na koje čudi me da je postavljeno, ali ću da odgovorimo. Da li su templari i vitezovi reda Zmaja učestvovali u kosovskom boju? Ne znam da li naš prijatelj koji je postavio ovo pitanje zna kad je bio kosovski boj, znači 1389. I ne znam da li zna kada je zabranjen viteški red templara 1307. godine u Evropi. Imali su i svoj veliki priorat u Srbiji, o tome ću vam pričati nekom drugom prilikom. Teško da je neko mogao da preživi do kosovskog boja i da u 100. godini svog života učestvuje u toj bici. Tako da sa te strane sigurno u kosovskoj bici na srpskoj strani nije učestvovao red templara koji nije ni postojao više u tom trenutku. Vitezovi reda Zmaja takođe nisu postojali u vreme kosovskog boja i to je jedna popularna zabluda koju ne znam ko širi u Srbiji, kako bi bilo divno da povežemo istoriju sa viteškim redom Zmaja i da on postoji i u vreme kosovske bitke, pa su svi čuveni vitezovi i stvarni i iz epske narodne poezije postojali i bili vitezovi Zmaja i tako dalje i tako dalje. Nisu postojali u vreme kosovskog boja vitezovi Zmaja u Srbiji kao organizovan viteški red iz prostog razloga što je postao jedan drugi red koji je bio mnogo značajniji, a o njemu se danas ne govori. Inače, sam red vitezova Zmaja je nastao posle kosovskog boja u jednoj političkoj iznudici o kojoj ćemo pričati drugom prilikom, a ovi romantični istoričari, pristalice svega što je srpsko po svaku cenu, misle da je viteški red Zmaja postojao od 6. veka naše ere, znači jedno 700-800 godina pre kosovskog boja. U 6. veku naše ere je upravo bilo obrnuto. Justinijan, kao car istočnog rimskog carstva, je ukinuo postojeći vojni poredak Rimske imperije, napravo izvršio reviziju i rekonstrukciju celog Rimskog carstva, svih zakona, doneo svoj zakonski kodeks, a između ostalog izvršio i reformu vojske. U 6. veku on ukida sve relikte prethodnog perioda, da kažem Flavijevskog dela Rimskog carstva, istočnog Rimskog carstva i između ostalog, to je navedeno, ukida se i vojna struktura Zmajeva u rimskoj vojsci, koja je postala kao tradicija preko 300 godina u rimskoj vojsci. Ukidaju se jedinice koje su nosile zastave Zmajeva, ukidaju se titule oficirske koje su se odnosile na komandante zmajevskim jedinicama, znači tračkom konjicom u rimskoj vojsci, i rimska vojska, odnosno istočno rimsko carstvo, svoju novu vojsku u 6. veku postavlja na sasvim drugim osnovama. U ovom periodu začetaka razvoja buduće srednjovekovne feudalne Evrope nije bilo govora o postojanju bilo kakvog viteškog reda koji su nastali u onom smislu u kome ih mi poznajemo tek u 12. i 13. veku. S te strane ostavimo romantičnu istoriju po strani. Ono što je sigurno jeste da je viteški red Zmaja nastao tek u vreme despota Stefana Lazarevića, kao jednog od idejnih tvoraca
ovog viteškog reda, pravljenog u dogovoru sa Žigmundom Luksemburškim, ugarskim kraljem, i to je bio dogovor između Žigmunda i despota Stefana da se stvori nova hrišćanska koalicija protiv Turaka, a da njen kohezioni deo bude viteški red u dva nivoa, zlatni red i srebrni red u okviru viteškog reda. I o viteškom redu zmaja ćemo pričati nekom drugom prilikom, a ne u kontekstu kosovskog boja. Na srpskoj strani u kosovskom boju su učestvovale plaćeničke trupe koje je knez Lazar angažovao i koje su iz drugih evropskih zemalja došle i učestvovale u kosovskoj bici, ali o tome nekom drugom prilikom. Ima jedno interesantno pitanje koje je postavio Matej, očigledno naš prijatelj iz Slovenije. Pita da li bih mogao nešto da kažem o istoriji Karantanaca, o poreklu današnjih Slovenaca, jer kaže da u svojim susretima sa ljudima u Austriji vrlo često po njihovim prezimenima vidi da nisu germanskog porekla nego slovenskog i interesuje ga ako mogu nešto malo da kažem na tu temu. Ja hoću da vam to ispričam, mislim da će vam biti interesantno. Dakle, Matej je na dobrom tragu. Pleme koje je živelo u oblasti Norikuma, da tako kažem, znači početkom naše ere, a to je prostor današnje Slovenije i Južne Austrije, znači do Julijskih Alpa, se zvao Norikum. I Norikum je bio opisan kod starih historičara pisaca kao mesto gde je od početka naše ere pa do nekog 7. 8. veka vrlo značajan deo istorijskih dešavanja Evrope odigrao i uticao praktično na sve događaje koji su se kasnije odrazili na zbivanja na Balkanu. Naime, ovde su živela dva velika plemena slovenskog porekla. Jedno pleme su bili Karinti, koje mi kasnije znamo i kao Karantance, i drugo pleme su bili Stiri. Vi danas imate oblast u Austriji koja se zove Stirija, i ova dva nezavisna slovenska plemena su bila u političkom savezu i očigledno srodna sa velikim plemenima Veneta, odnosno Eneta pre toga, i najznačajnijim plemenom tog doba u svakom slučaju na prostorima, ajde da kažemo, zapadnog Balkana, ispod Julijskih Alpa, znači oblasti Norikuma, pa je jasno da je ovaj plemenski savez srodnih plemena i po poreklu i po jeziku, Karantanci su govorili slovenskim jezikom, čini korpus naroda iz koji su se kasnije razvili narodi koje mi znamo kao Slovence, Austrijance koji su uglavnom slovenskog porekla, a ne germanskog. Jedan hroničar iz 7. veka, Fredegar, je ostavio dosta zapisa o Karintima, odnosno Karantancima. Naravno, pošto je bio biskup katoličke crkve, nije pisao povoljno i sa simpatijama o Karintima, iz prostog razloga što su oni u 7. veku još uvek bili pagani, nisu prihvatili hrišćanstvo, i ovaj 7. vek, što znači da je Fredegar savremenih događaja koje opisuje, došlo je do rata između plemena Karinta i Franaka upravo na prostoru Karantanije, a rat je izazvao tobože princ Karinta, kako on piše, koji se zvao Samo. Samo je navodno Franak,
kako piše Fredegar, što je naravno budalaština, ne može odbegli Franak da bude kralj slovenskom plemenu Karinta. On je sigurno Karintinac, da ne kažem Karantanac, ili Karint, a samo je izazvao rat tako što je navodno opljačkao i prevario neke franačke trgovce koji su iz Senara, iz Evrope, pazite, Senar. Senar, mesto gde se skuplja seno, pitam se ja. Dakle, navodno je samo opljačkao ove trgovce, a i sam je tobože bio trgovac. Malo teže, samo ime mu kaže, pošto je bio na čelu Karinta, da je bio Karan, znači vojni zapovednik, i to je titula slovenskih plemena, da ne kažem srpskih plemena na teritoriji i Balkana i istočne Evrope i zapadnog Balkana. I navodno taj lažni trgovac samo je opljačkao neke trgovce, pa je franački kralj Dagobert rešio da ga kazni i došlo je do rata sa otprilike nerešenim ishodom. Samo je pristao da nadoknadi štetu koju je prouzrokovao Francima i onda Fredegar protivureči sam sebi pričajući kako je samo bio vladar 35 godina ovim plemenima Karinta i da je to zlatni period Karinta u 7. veku pod njegovom upravom. Kako sad veliki neprijatelj crkve ima srećnu upravu i tako dalje. Znači, ta Fredegarova hronika, sem što daje ove istorijske činjenice o jednom značajnom periodu postojanja srpskih plemena na ovim prostorima, nekada protivureči sama sebi. Da bi ga prikazao u negativnom svetlu, Fredegar piše kako je samo imao 12 žena, ne znam, 50 dece i tako dalje. Sve u svemu, očigledno jedna značajna ličnost istorijska tog doba koja nije mogla da bude zaobiđena u hronikama istoričara tog doba, verovatno i zbog toga što je u to vreme došlo do velike pobune Vinida, kako piše Fredegar, odnosno Veneta, i ovih plemena protiv Huna, zadnjih ostataka hunske države na prostorima Panonije, i da je, naravno, u ovom periodu na ovim prostorima besneo rat sa kraćim prekidima skoro 100 godina, jer su ojačane zemlje hrišćanske Evrope tog doba pokušale da istisnu paganska plemena sa prostora istočne Evrope, centralne Evrope, Panonije i tako dalje. Ono što, naravno, istoričari kasnijeg doba pokušavaju da sakriju, to je da ime Karint, odnosno Karantanac, dolazi od keltske reči karn, što će reći kamen. Pošto su oni kao živjeli na brdima i planinama, pa su oni kamenjarci, ili moglo bi da se kaže, ali nisu Karantanci. Da je koren reči, keltska reč za kamen. Ne, reč je srpska, već sam je spomenuo, Karan, vojni komadant. I vi imate mnogo toponima po Srbiji i Balkanu koji, i Karanovac, i danas postoji. I imate mnogo reči izvedenih iz ovog imena. Imate ličnih imena, prezimena. Imate i danas rašireno prezime Karanović u Srbiji. Očigledno je reč o staroj vojnoj tituli koja govori o dugom periodu na kome su ova plemena živela na ovim prostorima. I naravno, živeći u susedstvu je bilo međusobnih uticaja između Veneta i Karinta.
hroničari kažu da je njihov zajednički život počeo od 480. godine naše ere, da su, pošto su bili srodnog porekla i istog jezika, ova plemena vrlo brzo se i mešala, a da su prva plemena na ovim prostorima, a to su potomci ovoga Sama, počeli da primaju hrišćanstvo 713. godine i to naravno ne masovno i taj period je postojao jako dugo, period trajao jako dugo, možda i čitav vek, dok najveći deo ovih plemena, gubeći svoju nacionalnu osobenost i svoju versku osobenost, prelazi u hrišćanstvo. Ono što je meni bilo interesantno u ovoj Fredegarovoj hronici jeste spominjanje Dagoberta, kralja Franaka, koji je poslao vojsku da ratuje protiv ličnosti koju znamo kao Samo, jer o Dagobertu se zna više. Fredegar ne piše koji je Dagobert po sredi, bila su dva Dagoberta vladara u Franačkoj, odnosno u centralnoj Evropi. Dagobert prvi je vladao od 602. godine do 639. godine i zaista se vodi kao kralj Franaka, tako se spominje u istoriji. Bio je kralj Franaka od 629. godine do 639. kada je ubijen. Moguće je da je Dagobert prvi poslao vojsku protiv pobunjenih Vinida, da ne kažem Karinta, a Dagobert drugi je takođe vladar Austrazije, znači ne spominje se baš kao kralj Franaka, on je vladao Austrazijom, znači oblašću u centralnoj Francuskoj od 651. do 678. odnosno do 679. kada je ubijen od strane Pipina, budućeg kralja Karolinške dinastije. Ovi Dagoberti su interesantni zato što su oni poreklom Merovinzi. I vidim da vas je moja priča o Templarima i Merovinzima pomalo zbunila. Ima pitanja, tobože ja sebi protivurečim kad kažem da su Merovinzi nastali od Venijamita, pa se neko pita gde su u toj priči Dan, pa pleme Dan nije učestvovalo i pleme Dan je imalo svoju odvojenu istoriju od plemena Venijamin i Merovinzi nisu bili iz plemena Dan. Mi njih znamo kao Danajce, kasnije znamo ih delom kao Trojance, znamo ih delom kao Frige, odnosno Brige, koji su osvojili današnju teritoriju Holandije, Danske, Belgije i Skandinavije. Tako da nemojte da se zbunjujete, pročitajte i čitajte pažljivo, odnosno slušajte ono što govorim. Dakle, ako je zaista Dagobert poslao vojsku, a nema razloga da se sumnja u ono što je napisao Fredegar, makar u ovom delu, onda je to jedan tužan istorijski podatak zato što Dagobert, bilo da je prvi ili da je drugi, nije znao da ratuje sa srodnim, odnosno istim plemenima iz koga su potekli i oni, što ne znači da pleme Veneta, koji jeste takođe jedan od ogranaka Venijamina, što mu samo ime Ven kao koren reči govori, da su Dagoberti imali kao dugokosi kraljevi jednu drugu ulogu. Nisu upravljali državom u nekom bukvalnom smislu. Oni su bili kraljevi monasi, pokušavajući da ovaplote ono što je bio princip
vrlo bitan, imate ga u Starom Zavetu, jedinstvo duhovne i svetovne vlasti, princip Melhizedeka, odnosno Malik Zedeka, kako je pravilnije da se kaže, to su dve reči, a ne jedna kako piše u Starom Zavetu, i ona kao Melhizedek ne znači ništa, ali kao Malik Zedek znači, a taj princip je ovaplotio i Isus. I to je jedan od razloga njegovog razapinjanja, što je pokušao da princip Malik Zedeka, sveštenika i kralja, u svetom braku, jer to je spoj svetovne i duhovne vlasti, donjeg i gornjeg principa, kako gore, tako i dole, spoji u jednoj ličnosti. Dagoberti kao kraljevi su ovaplotili taj princip, a državom su upravljali stjuarti, da kažem, ministri iz kojih je kasnije nikla Karolinška dinastija, koja je likvidirala Merovinge u bukvalnom smislu te reči i proganjala do 8. do 9. veka preživelu rodbinu Merovinšku kako bi im se zatro trag, pa je i Dagobert II. Ubijen po nalogu Pipina. Ja ću vam jednom detaljnije pričati o Merovinzima u Evropi. Veliki deo zapadne, pogotovo engleske istorije, je izmišljen upravo na bazi postojanja Merovinga, pa je kralj Artur, koji je fiktivna ličnost, zapravo kompozitna ličnost od jednog manje poznatog velškog vladara, kome su pridodate sve junačke vrline i kompletan život Klovisov. Dakle, sve bitke koje je vodio Klovis su pripisane da ih je vodio izmišljeni kralj Artur, kao što je i Dagobert ubijeni zapravo bio prototip za lik Lancelota, o čemu je pisano, nažalost, 300, 400 ili 500 godina posle njihovog fizičkog nestanka. Tako da, evo, i u buduće očekujte da odgovaram na pitanja. Sledeći put, ovo bi sad bilo previše, ću vam pričati o boravku Svetog Save u Svetoj zemlji. Ima jedno lepo pitanje o tome šta je Sveti Sava sve radio u Svetoj zemlji.